Sino po sa inyo dito ang nakaranas ng personal, in a very personal way, tinuruan ka? You've been with Him. Nakasama mo siya, and by just being with Him, you heard, you observed, and you have listened to Him. Marami po sa inyo ay hindi nalubos nakakakilala kay Pastor June. Dahil na-save kayo last year, ang iba sa inyo ay mga bisita. I'd like for you to know that the Patriarch of the HBBC is such a very strong, a very good father that guided and taught our faith in the way we should go. Let me first share with you his teachings. In 2 Timothy chapter 2, in verse number 2, it says, "And the things that thou hast heard of me among many witnesses, commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also." Pastor June is a great teacher. And if you are his student, listen to me now. If you are his student, sisiguraduhin ko sa'yo, pagkatapos ng pagtuturo niya sa'yo, either you will become foolish because you will despise what he taught you, or you will become a better person because you listened and took heed to what he taught you. As a pastor and a grown-up pastor in this church, I have seen members na nag-backslide and their life turned into foolish ways because they did not listen to his teaching. But I have seen members who have been blessed and now are thankful, papasalamat, dahil sila ay nakinig sa kanyang mga itinuro. Now, I will assure you that your life will either become foolish, turn into many lust and worldly things sa buhay na ito. Your life will not count if you will despise the teachings that He had taught us throughout 40 years of ministry. Hindi ho biro ang mga itinuro niya sa atin. Well, for example, basically and practically, palagi po niyang sinasabi sa atin that to set your day, you've got to learn this prayer. Prayer. Sabi niya, when you pray, this should be your prayer. Sabihin mo, Lord, see through my eyes, speak through my lips, think through my mind, walk through my feet, listen through my ears, and love through my heart. Kakabsat, hamulang ammo, no kasanot ka powerful data nga prayer itibigat. As a reflection today, data nga kararag, does that reflect you, your life today? Does that prayer reflect the thoughts that you are thinking right now? Are the thoughts you are thinking in line with God? Are the words you are saying in your lips in line with God? Are you walking in the way God wants it for you? Nagpintas deta nga kararag. Let me ask you, sino kada kayo ti mangikar kararag ti kasta iti kada bigat? Itayag naman ti ima na? There are some, yeah. And I hope that this prayer is making a big difference in your life. Kasi amom, adu dagiti temptation, adu dagiti banbanag nga mangperdi ti panunot, karirik na kan mangyadayo kadatay ti dalan, ngam deti nga kararag, iso ti mangtengel kadatayo kakabsat. And I would like to encourage you all to pray this prayer every morning. Shall we all read together once again? Go. Everybody louder. Lord, see through my eyes. Speak through my lips. Think through my mind. Walk through my feet. Listen through my ears. And love through my heart. Kahit nangasawan, ti apo, ti agpanuray, iti biyag.
Dapat malagip ko kakabsat, nga kanayon na nga ibagbaga, no karkararag ka ti panang bendisyon ti apugan ka. Who among of you would like to be blessed by God? Sino kada kayo ti mayat nga ikararag mi ti panang bendisyon ti apo kada kayo? At ito ang sinasabi niya, kunana, mabalin mo kadi nga dawatan ti blessing ti apo, nuhan na pagayatan iti turong mo. That's a very powerful statement, isn't it? It's a question. You don't have to answer it. It's a rhetoric. But it makes a big difference. Nga kunam, unag paiso, nuhan na pagayatan ti apo, daytoy nga turong ko, mabaling ko aya, nga dawatan iti apo nga bendisyonan na, idinto nga saan namot gayam nga pagayatan, deti nga plano kan panggap ko tibiyag. That question reminds us to first and foremost, make sure na yung ating mga ginagawa, yung ating mga plano, kalooban ng Diyos. They are not greed-driven. Hindi tayo driven by greed. Hindi tayo driven by covetousness. Hindi tayo driven by pride or by hatred, by anger, or driven by temptations. But we should be driven by the will of God. Kasano nga dawatem, kasano nga ikararagang ka kunana no kwa. Kasano hang kumaitad ti blessing ti apo king ka, no ambok nga na pagayatan deta turungem. Ato di kiti agpa-advise king kwa nagat kunana, I'm sorry, hang kumabaling nga ikararag ti blessing ti apo king ka, taambok nga na husto deta nga aramidem. That's really true. And following God's call, kasla di kunana itay, you always hear Him say, you have no idea how the Lord will use your life if you are only willing to deny yourself and follow Him. You have no idea how God will greatly use you if only you learn to deny yourself. Lipatem iti bagim. Datayo nga min kakabsat, nagrigat tayo nga lipaten iti bagi tayo. Ado dagiti fears tayo. Ado dagiti ambisyon tayo. Ngam kitam ni Pastor John. Amin digito'y kakabsat, kat in set aside na amin, tapno surutan na laeng ti pagayatan iti apo. Also on God's will, He keeps telling, with God's will, you can never go wrong. Shall we all read that together? No pagayatan ti apo detar aramidem, hana mabaling agkamalikan. Dahil ang kalooban ng Diyos ay hindi ka kailanman pwedeng magkamali. Are you following? Ito naman, on the standard of dressing, as you all know, he was a controversial pastor, and he is still a controversial pastor dito sa Ilocos amongst many pastor. Marami kayong mga kilalang pastor, but I'm telling you what, not all of them agree with Pastor June. I assure you with that. Hindi lahat sa kanila isang ayon sa kanya. Karamihan po ng mga pastor na malamang ay kilala nyo, galit sa kanya. O kung hindi, inggit sa kanya. Back in the days, he was a very powerful preacher. And even today. Basta conference, kung nada di kiti agaten, ambok man ti i-preach na detan. Standard manen. Tiraan naman ti panagbado dagiti babae. Tiraan naman dagiti lalaki. Amoy no apay, awang pastor nga makaiturod, idi kakabsat nga preach di kasta. Iso na lang. Kan uray diti church tayo idi. I have grown in this church and I have seen members nga nasweng, iso nga, no nasweng taulom, tapanunot mo, amuklatan ti papanam kakabsat. Mesa aldaw, pumanaw katoy. Kasi I have seen that. Adot nakita kong kakabsat nga, dete, ipakita na ti ugali na nga na makisang ayon. Alam ko na yan. 23 years na akong pastor and I have grown in this church. But even in spite of that, hindi po siya nagpa-discourage doon. Preach pa rin siya. Kunahan nga rod, apay da kayo nga mimistra, amuyong obserbaran ti uniforme, di ta eskwela yo. Apay nga hanyo ammo, nga surutan ti dress code ti Biblia, kunana. Malagip ko, DJ kunana pa idi.
makitak lataruar nga naka-miniskirt ka, labusang ka, kunana. I mean, he will not do that literally. Ngam kas ama, kayat na nga i-emphasize, ti kinapatag, di isursuro na, iti panagbado. Ano babae ka, isuot mo, ti kas babae. Oo. Kat kunana ka na yun, your dressing reflects your inner personality. Katadot na suwan kakabsat. Mangrugi pa lang isuwan na kat, agdudumogan, kumpurme ano ubraan na, amom lata di gidayang kakabsat. Kaslahan namang mangag. Ngamti kaong ganti puso na, kontra kakabsat, kadayday kas kasaba ni Pastor John. Kat amom siya kakatahan na kagsasaw, idiyang gaputa silent tayo pag idi ubinga, kitaklat tamo ti membro. Iso nga ita kakabsat, deta pala panang kita kada kayo kat apo, karkararaga ko, medyo dan sakit di sinsintonado ti espiritu, dedo yakabsat. Nagpiprit sakti gibing, makitaklat ta. Nukunak, datayo nga kastoy, ay apo, Lord, sintonadon sa espiritu, dedo nga tao ita, I have grown. Yakunak, you know, he was very strong in teaching that. Kat ado di kiti miyembro nga pimanaw. Dikitihan na mayat kakabsat, ti paidalan. Dikitihan na kayat, ti paisuruan. Dikitihan na kayat kakabsat, ti maiturong. Dikito'y kat pimanaw da kakabsat. Ngam kini Pastor John kunana, bay amlat ta nga pumanaw. Tawan tumot lang, ti pakinabangan deta nga Kristiyano. Di kinatangken ti ulo na, kasano, nga makatulong king ka, kat kontrabida mo't kakabsat, iti panangiturong mo kiti panagbiag na. Di ba? Kasano ngagpaiso? Kontra-kontrabida mo't kakabsat. You know? On generosity, anak ko na ni Pastor John, giving is the single biggest indication of our spiritual temperature. Oh. So nga permiti pa nang encourage na kada tayo. And you know, he is an example in giving, mga kapatid. Alam nyo ba, papaalala ko lang sa iba sa inyo, and some of you probably do not know, but when we started to build this building, ang dapat talagang, plano dito sa church building natin, 2-story at 3-story dyan sa likod. Dahil dyan, lalagyan ng mga opisina sa 3rd floor. 2nd floor, the whole of it will be the sanctuary. 1st floor will be garahe. Pero isang araw, nag-uusap kami, sabi niya, napimpintas ko na, no deto ayan ti balay mi, iti mapatakder nga 3-story ko na kakabsat. Kat ko na, I am going to donate. Kasi, if you remember, year 2000, he bought this property. Kat from there, inutan na kakabsat, nga pinatakderan ti balay, deto nga property iti. Alam ni engineer yan, ito lamang ang bahay sa buong Barangay 4, perhaps sa buong Bacara, na ang poste, dito ay GI pipe. Wala ho siyang poste na buhos, Pang Joel. GI pipe lat poste na. Actually, wala pa nga yung iba noon Wala hollow blocks lang na malalaki Kaya sabi ng mga dumadaan noon, kunada, dito yung mampelat, balay nga awang poste na, kunada kakabsat. Yung kasi na po, ado nga bagyo ti limabas, ado nga ginginad ti imay, hamot na ano dedi nga balay. But even after spending thousands of money, no manu nga tawen, siguro imabot ti 7-8 years, sakbay nga nalpas dedi nga balay. Kakabsat, kat by the grace of God, haan nga nagkudkud tirik na awan na dagsen nga panunot na, tamakita na nga pagsayaatan ti trabaho ti Apo kunana para ti trabaho ti Apo, I'm going to donate this property. So he donated that property. Our Pastor June is an example in cheerful giving. In cheerful giving, he keeps telling us, all that I am, all that I have, all that I will ever be and will ever have is a stewardship from the Lord. Tandaan nyo yan. Ano man ang maging kahihinatnan ng buhay mo, maging successful ka sa karir mo, huwag mong kakalimutan na ikaw ay steward ng Panginoon. And he has a very wonderful teaching on stewardship. And your role as a church member, ito ang palagi niyang sinasabi. Makinig po kayong maigi.
And as a leader, I know this is a very essential ingredient. Think not what your church can do for you. Minsan talagang kailangan din natin ang tulong ng church sa atin. Pero bilang church member, kailan mo pa inisip kung anong pwede mong maitulong sa church? Mga members, kailan nyo inisip kung anong pwedeng maitulong nyo? Yan ang lagi niyang sinasabi, tinuturo sa atin. Think not what your church can do for you, but think what you can do for your church. Are you thinking about that? Palagip ko kada kayo kakabsat. Adot lang plano yo, goals ti panagbiag, business kastoy kat kasjay, panunutam, anat mabalin mong aramiden, kadaitang inted ti apo king kaparo ti ministry. Highlight ko lang katugad with the glory. I mean, I could not be able to highlight all of the things, but praise God, many of us, your job, your career, you've made that an extension of this ministry because of this principle. Deti, inkararag ko nga daklis, kan bangka, kunada kanyak, di gito kakabsat, Pastor, anati napintas nga ipanagami ka dito daklis tayo, kan bangka, kat kunak, Hosana. Kaya ang pangalan po, dito nga daklis kan bangka, nga in picture ni Igado, anat naga nang aminan? Paring Boy, kini paring Sani, kakabsat, tinaga na dito nga bangka, Hosana. At ang commitment ng magkakapatid na ito, sabi nila, Pastor, adalakat maalami, dagijay kadadaklan, ideret sumi nga itod king ka. 2 months ago, hindi nyo lang alam, empty ang mga ref namin sa baba. Pati freezer, empty mga kapatid. Sabi ko sa mga full-time staff, ala kayo dyan. Kasi kanya-kanya kami. Ibang sa amin, ibang sa kanila, itong mga full-time namin. Ala kayo dyan. Tatakakabsat, manipod kadayjay, agpaspas suulan ng jay freezer. Baka kayat yo, ikanda kay pay, no awan si dayo ton aldaw. Permi nga mapurgada, antibulunas, di gitoy. Urayak lang nga kakabsat, kagtaki na tibulunas. Oo. Nakakatuwa. Nainisip nila what they can do for the church. Kunada, Pastor, suka kunak, by the grace of God, ang lakit ding agbalbali, hindi lang magbago ang commitment ng mga kapatid na ito. Pwede tayong magkaroon ng Bible school na kahit 10, 20 ang ating estudyante. At lagi kong ipapanalangin, Lord, paadwam. Alam nyo, nasubok sila Yung 2 araw na kanilang, kasi sabi ko, alam nyo, kahit marami, uri nalinak tabaybay ti Domingo, hang kayo nga mapan, agdakdaklis. Hanyo ibaga nga sayang tamadaklisan nyo. At tama kapatid, handa na pan nagdaklis ti Domingo. Dikidjay na pan nagdaklis ti Domingo, nagadu tinaala da kakabsat. Nagdaklis na ti Lunes, awan halos na alada. Martes, awan. Katawaan dan, awan te hosanan. Kabutang di kiti ikanan. Baga na kanya akon, kunana pastor kitam. Agswerte da, kunana kiti, agswerte da gano. Kunak apo, pangaasim, pasublatem kad ida apo. Pasublatem apo. Amoy palubos nga di damat pasublat, iti pangan di kiti ikan. The following day, kakabsat, isudan tiagnam number 1. Grabe. Think what you can do for the church. At dadapelad jay, tumawag na kanya akon. Pastor, kitam, di kiti na alamin. Deto iti mapanan, takapilya. Di kiti kakalukmag ng bulunas, kakabsat. Masuysuya, dan sapay ti bulunas, di kiti kakadwamid to yan. Di kiti mangal daw ita, bulunas ti pangal daw yo. At dadakakabsat mga taga-malalayo, bulunas ti pangal daw yung ita. Amen ba? Think what you can do for the church. Nagragsak ka nga Kristiyano, no deta pampanunutan. No tila pampanunutan ka te, naka-offenda. Deti, anamo, deti, di nak-inisilman, di nak-inala. No kastat attitude mo may makigimong kakabsat. Hangka naragsak nga miyembro.
Pero kung ang iniisip mo, anang atat maaramid ko para ti Apo? Anang atat maitulong ko kun pastor? Anang atat maitulong ko di church? Pag yan ang iniisip mo at nagawa mo yan, nakaragragsak ka, di nga aming kakabsat. Timot lang talaga maditi espiritu na ti kati awanar aramid na nga para ti Apo. Kaya napakaganda itong itinuro ng ating patriarch. Think not what the church can do for you, but think what you can do for the church. Well, I can go on and on, pero pangalawa, yung disiplina niya, mga kapatid. Let's see his disciplined leadership. Nararapat lamang po na ang leader ng isang church ay isang disciplinarian. Sapagkat ang sabi ng 3 John chapter 1 verse 4, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Wala akong mas hihigit pang kagalakan kundi makita ko ang aking mga anak, in this case sa pananampalataya, katulad natin, na malaman ng ating patriarch na kahit nasa Hawaii, ginagawa natin at lumalakad tayo sa katotohanan. Alam mo, palagi niyang sinasabi ito, the biggest problem we face is not knowing what is right, but being willing to do what is right. Alam natin ang tama, pero hindi natin ginagawa. Di ho ba? Yan ang problema natin. For example, ang muyong at kakabsat, nanipod pa idi, hanaunay nga emphasizean ka, digiti latter, ngam idi mangrugrugi deti church, kakabsat, ang muyo ti number 1, nga disiplina, nga in-establisar ni Pastor Jun ti church tayo, punctuality. Siya po ay leader na hindi nag-aantay. Siya dapat ang antayin mo. Pag sinabi niya, luluwas tayo bukas ng alas 8, alas 6 dapat nandun ka na. At kung ikaw ang driver niya, dapat alas 5 nililinisan mo na yung sasakyan. Sapagkat sa kanya, mahalaga ang oras. Kaya kayong mga mas nahuli na dito, mga kapatid, gusto kong malaman nyo, yan ang isa sa mga core values ng church na ito. Punctuality. Kahit kung minsan ay parang mahirap o imposibleng gawin, kailangan pa rin naming ituro sa inyo. Punctuality. He always say, Filipino time is always late. So if you are late today, Filipino ka talaga. And he would say, American time is on time. Indian time never show up. But Christian time is 15 minutes before the time. No isut ag pagtrabaho kakabsat, ti alas 7 na, 6:45. Daddo mga ming kadatayo, ti alas 7 tayo, 7:30. Kingkwana ti alas 7, 6:45. Isu nga no madikkatam isu na, kat uray kasanot panangungungot na keng ka, hanlakad nga sakit tariknam, ken hangkalakad nga ma-offend, ag-improve ka kakabsat. And I praise God na marami na pong mga members natin na talagang ino-observe na yan. I praise God for the family of Rexy and May. Pambihira. Galing pa ng pasukin yan. May, ilan ba yung anak niyo? 4. At may baby. Pero talaga naman, they do their best to come at least 30 minutes before the time. Kakabsat. Deto'y kat para ti Apo. Insuro na kadatayo daytoy. Saan nga tapno i-please tayo ni Pastor John? Ngem ka po ti Apo. Ti Apo ti ka-appointment mo. Kat dapat hang kamala daw kasi ti Apo ka-appointment mo. Lag-lagi pem nga ti kadagimong ti Apo ti ka-appointment tayo. Oh, it's not the pastor, it's the Lord. And that is why we should observe Christian time.
kuna ni Pastor Dennis Kanyak, Pastor, kuna na, rinugyan akong dito yung Claveria. Amunti kuna na, digiti ka numalit, ipakita man di Claveria. No adda da bakante nga tugaw dita ita kakabsat. Adda bakante nga tugaw? Okay. No apay nga adda bakante nga tugaw dita, napagawid na digita. Amoy no apay, kasi numala daw ka, masapol nga recite ka ti 20 verses. No hang ka maka-recite ti 20 verses, hang ka sumsumrek. Sa mga mahihina ang loob, sa mga sensitibo, siyempre kunana, anamat. Pero kung leader ka, ibagam ti sarilim, husto deta, ta disiplina. Disiplina deta. No awan disiplina tay ti oras, kasano nga disiplinado ka ti daddo mga bambanag. Because if there is but one basic stewardship that you ought to be disciplined, it's in the area of time. And if we cannot be disciplined with time, how can we be trustworthy, dependable, and reliable in other aspects? If you take that time for granted. Oh, kitaam kakabsat. Amen? So nga, dapat digiti time nga kunanan na kwa, okay, numala daw, paisurat mo tanagan na, kat ibagam ken kwa na, kasarita na kanto ni Pastor. Hello? Oh, what a blessing. Kung kunak karut kat pagmultaek sa timala daw, dito kapilya. Disiplina yan. Kasi no awan deta kakabsat, awa, ipakpakimot tayo latahan ka de. Kasta mo tinature ti tao pakpakimot Ade ibagam kat, pakpakimot, aging nga hamo pariknaan, isn't it? So warning ita kakabsat, next Sunday, sigurado, ada penalty ti maladaw. Digi na gamen kakabsat, naragsak digi jay. In also with his leadership, he ensures that the work gets done. Amo di karkararag ko ti Apo, deti kumalat matulad ko kunak. Apo tulungan nak nga maalak deto Kasi, ti kanayon na nga ibaga, it is not what you expect, but what you inspect. To get the job done, it is not what you expect, it's what you inspect. Oh, nagpintas amoy, di gito nga disiplina. No opisyal ka ti barangay, di gito iti ipakat mo. Hana mabaling nga pinaubramong kat binayamong ko na, masapula inspekem. Hang kalatag taltalag ti tao. You know, that's the word he keeps telling me. No kunana king kawen, kunana, hang kalatag taltalag anak ko. So nga ni Pastor John, no, da pinaubra na king ka. Diba, Tito Dante, no kunana kat Dante, may kam bigat kastoy. Tito, alas 5 tawagan na kan. Alas 6, ni Tito Dante alibtakmat ko na, Pastor, adaktis ako kapilyan. Okay. You see? And that is a very good discipline. It is not what you expect, or what you expect, but what you inspect. Dito pa'y kakasat. Katingkan nyo dito Members, listen to this very carefully. Even if you're watching, pakinggan nyo to. It is either you follow or get out of the way. Oh. Sumurot ka, nuhaan, pumanaw ka. Kasi hante kasapulan ti tao, ngahan na kaya ti sumurot. Hello? Kasapulan tayo ti tao, nga ammo na ti sumurot. Ito pa, honesty is not just the best policy. It's the only policy. Have you heard that from him? Dog nagnegosyo ka kunana, honesty is the only policy. Be honest before God, before men. That is how disciplined he is in leader. So nga, amo yung kakabsat, makita yun dito HBBC, by the grace of God, there is a culture of discipline. Amo ti tao kakabsat, aglalalo no kanayon nga may palagip, digito yung bambanag, kasi no daduma makalipat tayo Tumangken ti ulo tayo, agtubo ti sangi tayo, sara tayo, dumakkel ti ulo tayo, kat masapul kakabsat, nga di kita matudok tapno maipes.
Mapalagipan tayo kakabsat kadagiti nga bambanag because sa ikauunlad ng ating gawain, disiplina ang kailangan. We need to observe proper discipline. And if you don't have the heart to follow, get out of the way. Thirdly, his vision. I am going to close. Alam niyo po, napakahalaga na ang pastor ay merong plano para sa church. And, you know, sabi kasi ng Jeremiah 29:11 ay ganito po, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." Mahalaga na ang isang pastor ay makita niya kung ano ang iniisip ng Diyos para sa kanyang gawain. Ang tawag po dyan, vision. And Pastor June is such a very visionary leader. Nganuan niya't imbaga ti Apo kakabsat, katuno ilukat na't panagkita na, makita na ti opportunity nga mairelate ka DJ command iti Apo. Well, I can go on and on, but deti church building tayo kakabsat. For example, in Pasukin, it was just a vision. And he is a visionary leader that is a very active leader in fulfilling that vision. Kuna na nga ro, dagay nga taga-Pasukin, dinggan nyo, deta kapilya nga ayan yung ita. Deto'y panakapatakder ti kapilya ti Pasukin. Ti maysa nga nangibos ti pigsana, idi kabanwagan na kakabsat. Deta kapilya ti Pasukin. Han nga nalaka numano nga bulan, nga in-devote na ti oras na, nga agriing ti alas 5 ti bigat, itugot na pa yun ti pamigat, balunan na kat inaldaw, nga binambantayan na, aging gana nga nalpas kakabsat. Han nga nalaka, iso nga kunana, deti pa nakapatakder ti kapilya ti Pasukin, ti maysa, nga nangibos ti pigsak, idi agtawanak, idi kabambanwagak kunana. And praise God for that. Di kaya't kung nga makita yung kakabsat, listen to me carefully. Di kito'y makita na nga sirmata, no kitaan nyo, hanga para kang kuana. Pagsayaatan amin, dagiti members ti church. He is such a leader with a fatherly heart that he cares about no anyat pagimbagan dagiti anak na iti pamati. Isagot na kakakabsat. Isagot na ka nga talaga. He wants to make sure nga no nagdesisyon, isagot na ka, pagimbagam. You know, Claveria, to God be the glory for the church building. And just like Pastor Bear, I'm glad that Pastor Dennis treasures this heart of Pastor June. Kat ada puso na nga mang tagiban ken mga iwan, deta kapilya tayo, deta Claveria. Iso nga, dagay nga miyembro ta Claveria, hangke agrek-reklamo, no kanayon kayo nga mabagaan, iti panagdalos ken dadumapay. Kastamat ka dati nga members ito, I'll get to that in a while. But praise God for that. Amuyo ka di, nga daytoy nga building ken sirmata, iti maysa nga nang bangon iti salunat ni Pastor John. He was bedridden for almost 2 years. We thought he was going to die. One day, kuna ni Pastor Dennis kanyak, Pastor, adalote dito eh. Kat, ijay sangon di dati nga mission house tayo. Ugat the story short, ada problema ti papel na. Kuna ni Papa, madideta anak ko, ada problema papel na. Ngam nakaida, nakapsut boses na. Di ko ang kunak, kuna ni Pastor John, Pastor, ada ti lote diti barangay 1. Kastoy, magana amin. Kuna ni Pastor John, nangina kasi 2.7 million. I-open na kakabsat, deta nga lote, 2.7. Nangina anak ko, nangina. Awang kwartate nga panggatang ka deta. Di ko ang kakabsat, kunak, anangat at ibagak kini Pastor John, tapnon ti kastagat talaga nga ipustrumi nga makitinawar. Kunak pa, amom no siyak ti mga ses. Kunak, nagadut kinita tayon. This is a prime lot. Makitinawar tayo. No siyak pa, kunak, alaan tayo day nga lote.
Amunti ko na kanyak, ito mo ta cellphone mo, kasaritak ni Dennis, timakder ka kapsat. Kasaritak ni Jaglako, kinasarita na, tinawaran na, from 2.7, nagbalin lang nga 1.5. Kat day giant tirugi na kakabsat, nga pimigsa ni Pastor John. Amuyo timang papapigsa ni Pastor John, digit makita na nga pagsayaatan ti trabaho iti Apo. Kaslag mamayo iso na no awam makita na nga aramiden na nga para ti Apo. Ngam no nakita na ti mabalin na nga aramiden nga para ti Apo, mainspiraran direk na kat di kinagagat na kakabsat, bulunan na, isong agbalin nga nakirid, han na mariknat banog, uray mabambanog. Because he is a visionary leader. Deti kapilyatay ti Bakara. 20 years ago, kakabsat, hanyo amu da ito yung adaduma. Ngam nabayagan nga naipaskil kadedidaan nga kapilyatayo, ti picture, hanakastat picture na pela idi. But it was 20 years ago when he envisioned to build a building that will serve as a headquarter of the HBBC in the North. Headquarter, ti pang term na dito eh. To cut the story short, in no time, after 20 years, napatakder dito nga kapilya. Kat datayot maisagot. De talawag. Kapilyatay talawag. To God be the glory for that. Uray at that Hawaii idi kakabsat. If you remember, 2011, gaputi favor ti Apo, iti church tayo. Nakita na, DJ, goal tayo, Jelawag City. Every Sunday afternoon, mapantay di cup building. Upaan tayo 2.5 per Sunday afternoon. 10,000 ti kada bulan. Nakita ti Apo di tarigagay tayo kakabsat. Iso nga, timawag, kanyak, DJ may-ari ni Dr. Tamayo, kat in-offer na deta. Kat correspondence na kini Pastor John paan at makunam. Kat iso man ang tinag-advise ko na, anak ko, ang kakitan di balay, napangko kinita di balay. Nalag di tulbag, kinitag di unag na. Mano kano? Kastoy kano, kastoy. Nangina ka kabsat, hindi actually. Apakamal. Halos kalahati eh. Oo. Hanggang sa, sabing ganyan, kunana kanyak nga kastan, tawara mo anak ko, tagatangan tayo. And during that time, we only had a little more than 500,000 in the first fruit. So nga, di makisarita kini Dr. Tamayo, ti kunak, Doktor, gatangan bideta nga hami kaya nga gulpian, no kayat mo, mang tudaking ka ti down payment, itata, tapos every 6 months, mang tudak ti 500,000. To cut the story short, we were able to fully pay that in 3.5 years. The church building tayo di talawag. Di kaya't kung makita yung kakabsat, nakad-adu dagiti churches, ngagkarkarigatan, ngagkudkudukod kakabsat. Ngam to God be the glory because of God's favor, not to me. I believe it's to Pastor John. Kasi deti lawag kakabsat ni Pastor John ti makin vision deta. 20 years ago, agupa kam dita lawag. Pero may namin ano nga nang rugi ti anus na nga mapanag Bible study. Nakita ti Apo dayjay and God blessed it. Amen? Kadita kakabsat, ag-expansion tayo kanda dumapay. Nga mamuyo ti maysa nga ma-appreciar ko ita. Dito Memorial Park tayo. Kamakailan lang, in the last 2 weeks, duwati intabon tayon ijay. Jay Father, the Tita Yoli, Jay Father, the Brother Romel, kat kun kunak, anyakit din ayang nga naglaingan ti Apo kini Pastor John. Nakita na nga ta amin, di gito idi, kung kunak ti panunot ko kakabsat, nakita na nga ta nga amin, di gito idi. At idi, kasagsagan ti panaggatang tayo pelang, di gito properties tayo, naisabay di jay, do you remember? Kat kunana nga kasta, gatangan tayo kung kunana, kat nang kolon ti meeting, di gito men, kastoy, bayadan tayo, nalatay kakabsat di property, sana pinadevelop kasi ko din, numano nga beses ka nag-fellowship ti iday. Nakapuot ka pa kakabsat, cemetery yung agpe-fellowship, dagiti anak ti Apo. Hamot nga piyesta at kararwa. You know? Pero ita makitam talaga kunak. Talaga ure, agsasaruno kayong kakabsat. Sabi tahampay lang. When, ngam kita nyo, takunana kanyak ide, anak ko, actually, napamikinita kakabsat di talaod. Adda nga talaga ti pagtabunan dagan mamadjay, agabay. Kat ko na anak ko,
No dakam ken mamam, awang problema yu kada kami. Ti pampanunutek, di gito'y kakabsat. Di kakabsat, iti passion, di puso na, di pampanunutek, anak ko kunana. Kat ututubak day jay, kat kunak apo. Ikan nakatikas na nga pa nagpampanunot kan, kadakkel ti pa nagsirma ta ti trabaho mapo. But I know for as long as he is alive, he has many ideas in mind that yet to be pushed through by the grace of God. Iso nga nagatang tayo deta kakabsat, kat to God be the glory. Anat kahit nang asawan, digitoy nga proyekto. Nga, numanan, agpa-commitment. Kat ko na, commitment manan. Di yun laan mo, datay mo't lahat maisagsagot. Di ba? Nag-commitment kay J. Memorial Park, hindi kakabsat. Di ba? Ano? Isagot tayo amin. Sinot mayat nga sumaruno, guni kay lang. Pagkali kami man ng kini Brother Nestor, paya ba? Di kita nyo kakabsat na eh. Look at that. Amen? We can go on and on, but time is, time man kakabsat. But, itaring Pasko lang nga ilipas, nagdakkel ti ehemplo ni Pastor John nga imbati na kada tayo. Nang runa, that is soul winning. Kakabsat, hamo kailangan nga ulit-ulitan nga maibagaking ka. Nga soul winning ka. Ag-disciple ka. Di ka pala makita, di ka lang mabainta sarili mong kakabsat. No may anon nga tawen, nga ag-conduct kam ti seminar, soul-winning seminar, discipleship seminar, aging gaita, awag ka pa ag-soul-winning, di ka pa ag-disciple, di ka lang mabainta sarili mo. Pero mga kapatid, ag-grow tayo. Kumpasan tayo, sabayan tayo, di kiti nga bambanag. Katamuyo, di kitoy, alam ko mailipas aminan, di kitoy ti agserbi kakabsat nga pundasyon. Ti panang itultuloy tayo, da ito'y trabaho, ni Apo nga nang ipanan na kada tayo. Amen kakabsat? Amen. Dakay nga tagabatak, agsagana kayo, tainto no October 1, iti malam, amin tayo, mapan ag soul winning di batak ken paway. Gudwaan tayo ti grupo tayo, nagbimiting kami di Rabi Detan, na-instruct kon, ada grupon to nga mapa nag-saturate Paway, ada grupo nga mapa nag-saturate ti Batak City. Duwala nga bulan ng kakabsat, ag inauguration tayo ti ijay, so nga itapay lang, intayon ag promotion. Amen? What a blessing. Kat ikarkararag yung kakabsat nga paraburan pa iti apoy sunat salon at taadupay. Permi nga agub-ubog, iti panunot na. Dagiti ipaspasir mata ti Apo kada tayo. Nga aramiden tayo kakabsat. Kat nagsayaatan, hangkaman nga pastor, tulungam lata, di pastoro na. Di ba? Tagpapada tayo tumat aming nga rewardan ti Apo. After all, di gito yung aramiden tayo, di kanayon nga ibagbagana, one soul won to Christ is worth all the effort. Tala may sa kararwa nga na idalan ti Apo, worth it amin detang kunana. So, kakabsat, let's continue to pray for Pastor June.